Yes, ibihe byiza kuri ukomeje kudukurikira, ni igitekerezo cyiza kuba wahisemo ino chaîne ukaba ari ukurikiraho amakuru. Nkuzana inkuru idasanzwe rero, inkuru ifitanye isano n'indi twabagejejeho, inkuru yiturika ry'igisasu cyangwa se ry'ibisasu bikomeye byaturikiye mu mujyi wa Bukavu mu nama umutwe 23 wari uri kuganiramo n'abaturage. Ibyo ushobora kuba wabibonye. Icyo nkuzaniye ni ikidasanzwe. Hari abavuze batese mu byukuri ninde wagabye igitero, ese koko ni leta ya Kongo cyangwa se ni FDLR, ni bande? Ibyo nibyo benshi bazagaho, ni nabyo nje kugusubiza. Byashyizweho umucyo n'inzego zitandukanye zirimo n'ubuyobozi bw'uyu mutwe wa AFC M23. Ni bande? Byagenze bite? Hakoreshejwe ubuhe bwoko bw'intwaro? Ese ni bangaye baguye muri iki gitero? Mu byukuri bihagaze bite ku buryo burambuye? Haraza gukurikiraho iki nyuma y'iki gitero? Wabikoze arahanishwa iki? Nibyo Perezida w'umutwe wa 23 Bertrand Bisimwa yagaragaje ko ingabo z'u Burundi zishobora kuba zifite uruhare mu gitero cyagabwe mu baturage bitabiriye inama y'ihuriro AFC M23 mu mujyi wa Bukavu. Kuki Uburundi bwagarutse mu majwi nk'icyabigizemo cyangwa se nk'ababigizemo uruhare? Amakuru aravuga ko grenade ebyiri zaturikirijwe mu baturage babarirwaga mu bihumbi bari bateraniye mu masangano ya Place de l'Independance nyuma y'iminota 2 gusa ubuyobozi bwa AFC M23 burangije inama, nk'uko amakuru ava i Bukavu abyemeza. Bisimwa ubwo ni perezida wa 23 Bertrand yatangaje ko iki gitero ngo cyari kigamije kwica umuyobozi wa AFC Corneille Nangaa kandi ko cyateguwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byumvikane neza ko ngo wateguye igitero ari leta ya Kongo iyoborwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Umuvugizi wa AFC M23 we yitwa Lawrence Kanyuka nawe yagize icyo avuga kuri iki gitero. Urumva Bisima we avuze ko igitero cyari kigambiriye Corneille Nangaa, anashinja leta ya Kongo ko ari yabigize mu ruhare. Umuvugizi rero wa AFC M23 Kanyuka we yatangaje ko iki gitero cyagabwe hashingiwe ku ibwiriza Tshisekedi, urumva arimo arashimangira ibya mugenzi we yari yahaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi. Muramuzi uyu nguyu mu bihe byatambutse yari yarahungiye Burundi aza kugaruka, niwe guverineri wa leta. Bivugwa ko rero Tshisekedi ari wahaye ibwiriza uyu mu guverineri nawe agatanga ibwiriza kubashyize mu bikorwa iki gitero kikagabwa ku basivile. Igitero cy'iterabwoba ni ibintu biba bitemewe kugaba igitero ku basivile ahantu nk'ari hateraniye abantu benshi. Kanyuka Lawrence umuvugizi wa AFC M23 we yanasobanuye ko guverineri Purusi wahunze kwa 26 Gashyantare 2025 ngo yiri wakwirakwiza ku munsi w'ejo kuri 26 ngo yiri wakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga zirimo groupe za WhatsApp ubutumwa bw'iterabwoba bushimangira umugambi wa leta ya Kongo wo gutsemba abasivile. Hano ndabisobanura. Ku munsi w'ejo uyu guverineri Jean-Jacques Purusi yiriwe muri propaganda zibuza abaturage kuzitabira iriya nama, avuga ko kuyitabira bizashyira ubuzima mu kaga cyangwa se bizaba ari ibintu bibi cyane ku muntu wese uzagerageza kwitabira iriya nama. Abibuza abaturage ababwira ati ibizababaho muzabyirengere, ibintu bishimangira neza koko iyi leta ya Kongo ishobora kuba iri inyuma y'iki gitero. Bisimwa ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibi bisasu byaturikijwe mu mujyi wa Bukavu byari bisanzwe bikoreshwa n'ingabo z'u Burundi zisanzwe zifatanya n'iza leta ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya M23. Ati iperereza ry'ibanze ryabereye aho leta ya Kinshasa yakoreye icyaha. We nyine ayobora M23 aravuga ati riragaragaza ko ibiturika byifashishijwe muri iki gitero cy'iterabwoba ari ibikoresho by'ingabo z'u Burundi FDNB mu bikorwa byawo cyangwa se zisanzwe zikoresha mu bikorwa byazo mu burasirazuba bwa Kongo. Kanyuka nawe aza mwunganira we aravuga ati abapfiriye muri iki gitero ni benshi kandi mu bapfuye harimo n'abagabye iki gitero. Yasobanuye ko rero hari babiri mu bakigabye bafashwe na 23. Byumvikane neza ko byanga bikunda bagomba kuza gutanga amakuru yose ku gitero mu gihe bagenzi babo bo bafatanyije nyine babashije bakiri gushakishwa nyine batafashwe. Birumvikana niba hari abapfuye bateguye iki gitero abandi bakaba bahunze bakaba batarafatwa abandi bakaba bafashwe, birumvikana neza ko cyari gitero giteguye neza kandi kirimo umubare munini w'abantu. AFC M23 rero yahise iteguza leta ya Kongo kuba ubugizi bwa nabi buzagira ingaruka. Isobanura ko igiye gufata ingamba zikumira
ibindi bibazo bibangamira umutekano w'abasivili. Ni ikimwaro gikomeye rero. Ubushakashatsi niburamuka bugaragaje ko koko leta ya Kongo ariyo iri inyuma y'iki gitero, cyane ko nta nundi watekereza muri ibi bihe niwo mwanzi mukuru M23 ifite, ariko leta igaba igitero ku baturage bayo nayo yaba ari leta yo kwibazwaho. Uburundi rero buje mu majwi kuri iki gitero, hasanzwe hari n'intambara idasanzwe ihuza M23 ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kiri gufatanya na Kongo mu kuyirwanya. Bimeze bite? Tujya muri Uvira na gace nimwe mu duce tugize Kivu y'Amajyepfo katarafatwa n'umutwe wa 23. Mwaribonye mu minsi ishize ko gereza yarafunguwe, habereye saga nyinshi, mwumvishe imirwano yahuje leta, ingabo za leta ndetse na milisha ya Wazalendo, wa mutwe witwara gisirikare ushyigikira kukirwa na leta wa Wazalendo. Mwumvishe ko mu minsi ishize habereye imvururu zikomeye hagati ya leta y'ingabo za leta FARDC ndetse na Wazalendo, abantu 20 bose bahasiga ubuzima. Ubu rero niki kigezweho muri Uvira ko ariho intambara isa nkaho yimukiye. Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi ni nyinshi cyane muri kariya gace, ziri gufatanya na FARDC ndetse na Wazalendo gucunga umutekano wa Uvira yose, ndetse nkuko nabigarutseho guverineri Jean-Jacques Purusi yategetswe kuba ariho yimurira ibiro. Ubu ngubu ni hari gukorera, niko amakuru atugera havuga niho agomba kubari. Ubu rero murumva ko umutwe cyangwa se ihuriro rya FARDC nabo bafatanya barinze umujyi, ariko ubutwe M23 naho ugomba kwavansa ukabohora ibice by'umuri Kivu y'Amajyepfo nk'uko abitangaje, ukagera no mu Minembwe ahari twirwaneho yamaze gutangaza ko yifatanyije na M23 kugira ngo babashe kubohora igihugu cyabo. Ubu rero intambara irakaze cyane muri kariya gace, kuko amakuru atugera havuga ko igisirikare cy'u Burundi cya deployinze abasirikare benshi cyane, ndetse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura huzuye indege nyinshi z'intambara z'igihugu cya Kongo zishobora kuzifashishwa nk'umusada. Abasirikare cyangwa se leta ya Kongo bivuga ko ariyo y'ubwayo yifunguriye gereza ya Uvira yari irimo imfungwa nyinshi, kuri ubu zikaba ziri kumwe n'abaturage. Abaturage bakaba bafite ibibazo bikomeye cyane muri iyi minsi, cyane ko izo mfungwa zigira gutya zikagaba ibitero ku baturage, zikabambura n'ubundi bugizi bwa nabi. Ubu rero leta ya Kongo, igisirikare cya Kongo nabo bafatanya barimo igisirikare cy'u Burundi, bose ni ijisho kurindi, buri wese ahora ategereje mugenzi we kugira ngo arebe ko hari igitero yamugabaho, kuko ubwo M23 iryamye amajanja ndetse n'iryo huriro. Abasirikare b'Abarundi ni benshi cyane, nyuma y'umuhuro udasanzwe wabaye mu ibanga wahuje Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Evariste yasezeranije Tshisekedi ko byanga bikunda agomba kumufasha gusubirana Bukavu, akanamufasha gucungira umutekano uyu mujyi wa Uvira. Ese bizagenda bite mu by'ukuri? Koko azabishobora, azabigeraho, azabasha kuresista ingabo za M23 ntizigarurire Uvira? Ese zo ziraza gukomeza ibi bitero cyangwa zirakomeza defense? Ese koko Bukavu bazayirukana M23 yatangiye gukorana inama n'abaturage? Ni ukubitega amaso tukareba amaherezo yabyo. Icyo mba mbere hano ni ukukugezaho amakuru yose agezweho kuri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuri inkuru itugejeje ku musozo w'amakuru yacu. Reka mbashimira, hanyuma mbifurize kugira ibihe byiza. Abasenga musengere Kongo kugira ngo bagenzi bacu, ababanye bacu, abaturanyi bacu bongere bagire amahoro, kuko bisa nk'ari inzozi barota badaheruka. Nawe ubutaha kura subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi nayo no kugutegurira. Ndagushimiye.